n'abanyarwanda mbere yo kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Cameroon kandi yongeye kuvuga ko ashima uruhare rw'Ubwongereza mu gushyigikira umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta Aegis Trust ugamije kurwanya jenoside no kwita ku nzibutso mu gusigasira amateka y'ibyabaye mu Rwanda no kwigisha abakiri batoya n'abakuru kujya bagirana ibiganiro kugira ngo ibyabaye bitazongera kukundi. Yanavuze kandi ko ubufatanye buri hagati ya leta y'u Rwanda n'Ubwongereza bujyanye no kurwanya ubukene bwatumye abanyarwanda barenga miliyoni 2 bava muri ubwo bukene. Reka ibyo tubiveho kuri iki cyumweru Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi arakorera mu ngatu y'u Rwanda Paul Kagame ku buyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibinyamakuru binyuranye birimo na Jeune Afrique byanditse ko guhererekanya ububasha bizakorerwa ku cyicaro cya Afurika yunze ubumwe ya Addis Abeba muri Ethiopia azabahatanira inama ya 32 y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma by'uyu muryango kuva kuri iki cyumweru tariki ya 10 kugeza ku wa mbere tariki ya 11 muri uku kwezi kwa kabiri ko Gashyantare. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko muri izo nshingano nshya zo kuyobora Afurika yunze ubumwe akazi kazaba gategereje igihugu cya Misiri kazagaruka cyane ku mutekano n'ubukungu. Bigaruka ku by'inama ya 32 y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma mu bihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibitangazamakuru birimo RFI byagarutse ku bizagarukwaho muri iyi nama byandika ko birimo kwisonga ibyagezweho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame umaze umwaka wose ayoboye uyu muryango, ikibazo cy'abimukira, ubwigenge bw'inzego z'uyu muryango n'ibindi kisafera. Radio mpuzamahanga ya France RFI ikaba yandika ko ubu hifuzwa ko uyu muryango wakwihaza ku ngengo y'imari ku buryo byibura 3/4 by'ingengo y'imari ikoreshwa muri gahunda z'uyu muryango zajya zituruka imbere muri bo. Ku bijyanye n'ingingo y'abimukira nayo bivuga ko itazasigwa inyuma muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bagize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. RFI ikaba yandika ko ubu mu gihe umugabane wa Afurika wihariye 16% by'abatuye isi yose, 1/3 cy'abo baturage bavuye mu byabo ku mpamvu zitandukanye zirimo amapfa, umutekano mukeya ukomoka ku ntambara n'ibindi. Muri abo bavuye mu byabo kandi Jean Daniel barimo abagera muri miliyoni 6,300,000 by'impunzi zerekeje ku yindi migabane, barimo n'abasaba ubuhungiro ku mpamvu za politike n'ababarirwa muri miliyoni 14,500 z'abahungiye imbere ku mugabane wa Afurika. Ibihugu bya Afurika biri kwisonga mu kugira impunzi nyinshi zavuye mu byazo ariko zigahungira imbere mu bihugu byazo birimo Ethiopia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Somalia, Central Africa na Sudani y'Epfo. Afurika yunze ubumwe kandi ubu yifuza kubaka ubutumwa bw'amahoro butajegajega bugamije kuyabungabunga aho yabaye ingume mu bihugu biwugize. Perezida wa komisiyo y'uyu muryango Umunya-Chad Moussa Faki Mahamat avuga ko Afurika yunze ubumwe ubu irimo gushaka akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika azifashishwa mu gucubya imvururu aho zavutse muri uyu muryango, ariko kuri ubu ngo hamaze kuboneka miliyoni 60 gusa z'amadolari y'Amerika. Ku bijyanye n'umusaruro mu gihe cy'umwaka w'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe cy'igihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse ko yakoze byinshi bitandukanye bigamije kuwuteza imbere. Isonga harimo kunga Afurika. Perezida Paul Kagame akaba yarahawe kuyobora Afurika yunze ubumwe ifite ibibazo birimo kudashyira hamwe kw'ibihugu bigize uyu muryango ku buryo ngo ibihugu byasaga n'ibikorera mu matsinda bitewe n'aho biherereye. Impuguke mu bya politiki akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr Kayumba Christopher akaba avuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kunga Afurika akabishingira ku itorwa rya Madame Louise Mushikiwabo ku bunyamabanga bukuru bw'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF mu mwaka ushize 2018 hari mu kwezi kwa 10. Dr Kayumba Christopher akaba yaragize ati mu gihe cye Afurika yagize ijambo ku rubuga mpuzamahanga ku buryo ubu yubashywe. Icyambere Afurika yaravuze iti twebwe dushyigikiye Mushikiwabo aratorwa. Iyindi miryango n'ibihugu byaravuze biti ntabwo dushobora kurwanya kandidatire yabo, ndetse na Canada yari ifite umuntu wabo bashyigikiye imuvaho. Nibwo bwa mbere Afurika igize ijwi rimwe rikubahwa ku rubuga rw'ibindi bihugu. Umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda wigisha ibijyanye na politiki mpuzamahanga Dr Ismail Bukanani nawe yavuze ko ku buyobozi bwa Perezida Paul Kagame aribwo Afurika yatumiwe mu nama mpuzamahanga nyinshi kandi zikomeye. Yatanze urugero rw'inama Perezida Kagame yagiye yitabira nk'iherutse yiga ku ihuriro ry'ubukungu bw'isi iherutse kubera i Davos mu Busuwisi, ndetse n'indi yahuje ibihugu byibumbiye mu cyiswe G20 yateraniye muri Argentine mu mwaka ushize 2018. Uyu rero Bukanani ati niwe wafunguye amarembo ya Afurika yunze ubumwe mu ruhando rw'amahanga. Mwabonye ziriya ngendo zose yakoze, iyo uzibaze ukareba n'abandi bari bariho wagira ngo koko Afurika yunze ubumwe hari ahantu abantu bagendaga kuruhukira, ariko we ntiyigeze agira umunsi n'umwe aruhuka.
kibuga. Bukanani kandi avuga ko guhuriza hamwe Afurika byanigaragaje muri Werurwe uyu mwaka ushize i Kigali ubwo ibihugu 44 byashyiraga umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange kuri uyu mugabane. Ni amasezerano agamije koroshya ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika bikabasha guhahirana mu buryo bworoshye ugereranije nuko byakorwaga. Bukanani ati Perezida Kagame niwe muntu washoboye kuba yahuza ibihugu birenga hafi 20 muri Afurika yunze ubumwe bigafata umujyi umwe mu kwemeza ikintu kimwe umunsi umwe. Naho Dr Kayumba we akaba yaravuze ko impinduka Perezida Kagame yazanye zimaze gutanga umusaruro, ati bijyanye no kwibeshaho kwa Afurika yunze ubumwe mu buryo bw'amafaranga aho berukira ingengo y'imari yari yamaze kwiyongeraho 12% ni ikintu cyiza. Mu mavugurura banagabanyije abakozi badafite icyo bakora muri komisiyo bashyiramo abafite ubushobozi. Abagabo bombi Kayumba na Bukanani basanga kandi umukuru w'igihugu cya Misiri ugiye gukorera mu ngata Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakwiye gukomereza aho yaragereje nta guhagarara. Nka Dr Kayumba avuga ko hakwiriye ubukangurambaga kugira ngo inkunga ya buri gihugu mu gushyigikira ibikorwa bya Afurika yunze ubumwe itangwe uko byiyemejwe. Akaba agira ati byaba byiza sisa akomeje guhamagarira abayobozi bose ba Afurika guhora bafite ijwi rimwe kandi bakarikoresha kugira ngo Afurika yunze ubumwe igirane amasezerano y'ubucuruzi na Amerika n'ibihugu by'i Burayi kuko nicyo kigezweho kandi Uburayi ubu buri guhungabana. Nicyo gihe cyo kubufatirana bagakorana amasezerano y'ubucuruzi ku buryo Afurika igira amahirwe yo kujyana ibintu byayo kuri ariya masoko. Ku ruhande rwe Dr Ismail Bukanani we rero agasanga ikihutirwa sisi yakwiriye gukora ari uguharanira amahoro n'umutekano muri Afurika no gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyemejwe nko gutanga pasiporo imwe n'ifaranga rimwe bigerweho neza. Tubasomera ibyasohotse mu binyamakuru byo muri iki cyumweru. Iki kiganiro kitwerekeze muri Kongo Kinshasa ahavuga igisigaye gukorwa mbere yo gushyiraho minisitiri w'intebe. Iyi nkuru turayisoma ku rubuga rwa radiyo y'umuryango w'abibumbye muri Kongo, iyi ni Radio Okapi, ndetse no mu binyamakuru bikunze kwandika kuri iki gihugu nka Jeune Afrique, Le Soir, Courrier International, La Croix, Le Monde na Le Point Afrique. Nyuma y'ibyumweru bibiri himitswe Perezida mushya Felix Tshisekedi, na n'ubu abaturage ba Kongo hamwe n'amahanga baracyategereje kumenya izina rya minisitiri w'intebe mushya ari nawe uzabashyiriraho guverinoma nshya. Gusa inzobere mu birebana n'itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa zikavuga ko inzira ikiri ndende bitewe n'uko nta shyaka cyangwa se ihuriro rizwi ry'amashyaka ryabonye ubwiganze mu nteko. Ibi bigasaba ko Perezida Tshisekedi abanza gushyiraho umuntu wo kumugenzurira umutwe wa politiki ufite abadepite benshi mu nteko kugira ngo hava minisitiri w'intebe mushya Xavier. Ibinyamakuru bikavuga ko nubwo minisitiri w'intebe hataraboneka ibya politiki biracyashyushye kuko na n'ubu Martin Fayulu agikomeje kwigamba ko hariwe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yo ku ya 30 Ukuboza 2018. Nyuma yo guterwa utwatsi n'urukiko rurindira iremezo ry'itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa, ubu rero Martin Fayulu ageze mu butabera bwo hanze ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yatanze ikirego mu rukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu. Aha ngo arashaka ko kuri kw'ibyavuye mu matora kujya habona, dore ko yivugira ko yatsinze n'amajwi ari hejuru ya 61%, nawe avuga ko yagizwe perezida ariwe Felix Tshisekedi akamuha amajwi abarirwa muri 12%. Kuri we ngo ni kudeta yamukorewe binyuze mu matora, ibyo adahwema kuvuga ko ari putsch electoral mu ndimi z'amahanga. Hagati aho komisiyo y'amatora Sena ho muri Kongo ariyo ishinzwe nyine amatora yatangaje ko Felix Tshisekedi yabonye amajwi 38.57% ku majwi yabaruwe. Martin Fayulu hamugwa mu ntege n'amajwi 38.8%, naho Emmanuel Ramazani Shadari wari watanzwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila yagize amajwi angayijondanye. Yagize 23.8% nk'uko byatangazwe n'iyo komisiyo y'amatora ya Seni. Aya matora yo ku 30 Ukuboza umwaka ushize niyo yasoje imyaka 17 y'ingoma Joseph Kabila Kabange wageze ku butegetsi muri 2001 abusimbuyeho Ise Laurent Désiré Kabila wari wishwe arashwe. Hagati aho kandi ntabwo twava muri Kongo jondanye tutanababwiye ko Perezida mushya Tshisekedi muri iki cyumweru akoze urugendo rwe rwa mbere mu karere aho yahereye muri Angola ku wa kabiri w'iki cyumweru akagirana ibiganiro na mugenzi we Joao Lourenço. Felix Tshisekedi yavuye muri Angola yerekeza muri Kenya, ibyafashwe nko kujya gushimira perezida w'iki gihugu uhuru
Kenyatta nk'umukuru w'igihugu wenyine wabonetse mu imikwa rye hari tariki ya 24 Mutarama i Kinshasa ni mu kwezi gushize. Urabyibuka Xavier? Ndabyibuka neza. Aho muri Kenya ibitangazamakuru birimo African News bikandika ko Perezida Uhuru Kenyatta yijeje mugenzi we Tshisekedi kuzamufasha ngo mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke birangwa cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo kikaba cyahacika burundu icyo kibazo. Nyuma ya Kenya, Tshisekedi yerekeje muri Congo Brazzaville, dore ko izi Kongo zombi zifite akarusho ko kuba ari byo bihugu ku isi bifite imirwa mikuru yegeranye cyane. Brazzaville na Kinshasa bitandukanyijwe gusa n'uruzi rwa Kongo. Nibyo urugendo rwe rwa mbere kandi ararukomereza mu mpera z'iki cyumweru i Addis Ababa muri Ethiopia ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aho agomba kuvugira disikuru ye ya mbere nka perezida mushya muri uyu muryango. Perezida wa Sierra Leone Julius Maada Bio we yahagurukiye ikibazo cy'abakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina hamwe n'abafata ku ngufu igitsina gore. Uyu Maada Bio akavuga ko hari icyorezo cyugarije igihugu cye kigomba gushakirwa umuti mu maguru mashya. Ejo bundi ku wa kane nibwo yifatanyije n'abandi baturage mu kwamagana ihohoterwa rishingiye ku gitsina, maze aca iteka ry'uko abazajya bahamwa n'ibyo byaha babikoreye abakiri batoya bazajya bafunga ubuzima bwabo bwose basigaje kuri iyi si ya Nyagasani, dore ko aho muri Sierra Leone ubusanzwe ibyaha bishingiye ku gitsina ntibyarenzaga igifungo cy'imyaka 15 mu gihome. Ikindi ngo ni ibyaha bike cyane byo muri ubwo bwoko bikunze kugezwa mu nkiko kubera ko bene gukorerwa ihohoterwa bahitamo kuruca bakarumira, mbese bakinumira ntibabivuge. Ibi byo gukaza ibihano ku bakora ibyaha byo gufata ku ngufu cyane cyane abatarageza imyaka y'ubukure byatewe n'akababaro igihugu cyagize nyuma yo kumva inkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yonyine, aho umwaka ushize yakorewe ibyamfura mbi na nyirarume wanasize amuvunnye uruti rw'umugongo, bakaba hagendera mu kagare, ari nako ahagatiye umwana yabyaye nyuma yo gufatwa ku ngufu. Iyi nkuru ya The Guardian ndetse na Express ikanzwe ivuga ko inzego z'umutekano zo muri icyo gihugu cya Sierra Leone zivuga ko umubare w'ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina wikubye kabiri mu mwaka ushize Xavier, kuko ibyo byaha byarenze 8,500 bivuye ku birego 4,750. Birababaje cyane. Tuve muri Sierra Leone tugaruke muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba jondanye. Ikinyamakuru Daily Nation kivuga ko by'umucuruzi w'umunyakenyakazi wahanwe azira gucuruza amasashe kandi yaciwe muri icyo gihugu. Urukiko rw'ahitwa Nyeri rwategetse ko witwa Nancy Wangari Roberts acibwa amande y'ibihumbi 50 by'amashiringi ya Kenya, ariyo madolari ya Amerika 500 cyangwa se amafaranga y'u Rwanda asaga 400, cyangwa se nanone akajya kumara amezi 6 y'igifungo muri gereza, no kuvuga aramutse adatanze ayo mande yaciwe. Uyu mucuruzi kaza akaba ari hamwe n'abandi benshi bafatanywe amasashe, bityo bagongwa n'itegeko ryo muri 2017 rica amasashe n'ibindi bifitanye isano nayaho muri Kenya. Iri tegeko ku mashashi rikavuga ko umuntu uzafatwa yacuruza, ayakora cyangwa se ayatwaye azajya acibwa amande ashobora kugera ku 38,000 by'amadolari ya Amerika, cyangwa nanone agahabwa igifungo cyo kwerekeza muri gereza, aho igikabije kizajya kigera ku myaka 4. Guverinoma ya Kenya ikavuga ko ibi bizayifasha mu kurengera ibidukikije, dore ko ngo buri mwaka amasoko ya kijyambere aba muri Kenya aya bita supermarkets ngo akoresha miliyoni zibarirwa mu ijana z'amasashi atwarwamo ibyaguzwe n'abakiriya. Mu kwanzura iyi nkuru, ikinyamakuru Daily Nation kibutsa ko hari n'ibindi bihugu bya Afurika bitari bikeya byangana urunuka n'icyitwa isashe cyose. Ibyo bikaba biri mu Rwanda, Tanzania, Mauritania, Mali, Malawi, Guinea Bissau, Ethiopia ndetse n'ibindi. Ikinyamakuru Jeune Afrique hamwe n'ibindi nka News 24, The Herald n'ibindi bitandukanye byanditse ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Zimbabwe banze kwitabira ibiganiro bya politiki byari bisubukuwe na Perezida Emmerson Mnangagwa. Kwa gatatu w'iki cyumweru ubwo Mnangagwa yashatse kubivyutsa, ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe barangajwe imbere n'ishyaka rya MDC riyobowe na Nelson Chamisa banze kubyitabira kuko basaba ko aho muri Zimbabwe habanza guhagarikwa urugomo n'ihohotera bikorerwa abaturage batishimiye ubuzima bubi babayemo ku ngoma ya Mnangagwa. Nelson Chamisa yavuze ko ibyo biganiro atari umukino wo gutumiramo abantu mu gihe cyose hatabonetse umuhuza wigenga ngo ahuze impande zombi zitavuga rumwe ku byavuye mu matora yo mu mwaka ushize, aho Emmerson Mnangagwa yayatsinze hamana n'amajwi angahe Xavier? 58%, naho Chamisa agira 48.3%, ariko ni ibintu Chamisa yahise yamagana avuga ko habayemo uburiganya bwo kumwiba intsinzi muri ayo matora yarabaye bwa mbere mu gihugu, izina Mugabe ritari mu bayahatanyemo kuva Zimbabwe yabona ubwigenge
ubwigenge mu 1980. uwo munabi uvugwa muri Zimbabwe wadutse mu kwezi gushize nyuma y'izamurwa ry'ibikomoka kuri peteroli, birakekwa ko waba warahitanye abantu bagera kuri 17 naho abarenga 1000 barimo n'abana batawe muri yombi n'inzego z'umutekano. By'umwihariko ingabo z'igihugu zo zamaze gutangaza ko ziteguye kuva mu mihanda zigasubira mu bigo byazo kuko ngo zisanga zaramaze kugarura amahoro n'ituze mu gihugu nyuma y'iyo myigaragambyo yibasiye ahanini imijyi minini irimo umurwa mukuru Harare n'undi mujyi witwa Bulawayo. Ibyuko abasirikare bagiye kuva mu mihanda byemejwe n'umugenzuzi mukuru w'ingabo za Zimbabwe, uyu ni Douglas Nyikayaramba. Yongeyeho ko ariko bagomba kuhava mu gihe bazaba babisabwe na polisi yo muri icyo gihugu cya Zimbabwe. Inspector General w'igisirikare cya Zimbabwe Douglas Nyikayaramba akaba yarijeje rubanda ko hagiye gukorwa iperereza ku birego bishinjwa abasirikare by'uko babangamiye bikabije uburenganzira bwa muntu. Hepfo ya Zimbabwe ni muri Afurika y'Epfo, aho perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa we yizeza abaturage kurangwa n'ubunyangamugayo no kubabonera imirimo mbere y'amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Wall Street Journal, Mail and Guardian, Business Day, News 24, Eyewitness News na The Sowetan bikaba byandika ko ibi yabitangaje ejo bundi kuwa kane ubwo yavugaga ku matora rusange azaba tariki ya 8 Gicurasi. Ni mu ijambo rirerire yagejeje ku ntumwa za rubanda, aho yasobanuraga ibijyanye no kuzahura ubukungu hamwe n'urugamba rwo kurwanya ruswa muri icyo gihugu. Perezida Cyril Ramaphosa umaze umwaka umwe ku buyobozi bukuru bwa Afurika y'Epfo yishimiye ko igihugu cye kiri mu nzira y'iterambere no kwiyubaka nyuma y'ubutegetsi bwa Jacob Zuma bwabayeho kuva muri 2009 kugeza muri 2018 butaguye neza abanyafurika y'Epfo, by'umwihariko aho mu ishyaka rya ANC riri ku butegetsi kuva mu 1994 arangira politiki ya apartheid yatoneshaga abazungu igaheza andi moko yiganjemo abirabura. Nubwo ingoma ya Zuma yajegeje ishyaka ANC, n'ubu niryo rihabwa amahirwe yo kuzakomeza gutsinda amatora bityo rikagira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, bityo nanone Cyril Ramaphosa agashimangira manda y'ubuperezida, aho muri Afurika y'Epfo Xavera umukuru w'igihugu atorwa n'abadepite. Nibyo hatorwa n'abadepite, reka kandi iyo tuveyo ahubwo tujye mu gitangazamakuru Africa News aho bagira bati Ubufaransa bukomeje gushyigikira Cameroon mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zo zivuga ko zitazakomeza kwihanganira igihugu kibangamiye uburenganzira bwa muntu. Ejo bundi nibwo Ubufaransa bwatangaje ko butazahagarika ubufatanye mu bya gisirikare bufitanye na Cameroon nyuma y'umunsi umwe gusa leta zunze ubumwe za Amerika zihagaritse zimwe mu nkunga za gisirikare zigenera Cameroon. Nyirabayazana yabaye yihe jondanye? Nyirabayazana ni ibirego bishinjwa inzego z'umutekano za Cameroon, ibirego birebana no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Igihugu cya Cameroon kizwiho gufatanya bya hafi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu ntambara yo guhashya intagondwa zo mu mutwe wa Boko Haram zibica bigacika muri Afurika mu burengerazuba niyo hagati. Gusa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igashinja abategetsi bo muri iki gihugu cya Cameroon kwitwaza umutwe wa Boko Haram bakibasira abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Biya uri ku butegetsi kuva mu 1982. Uretse ibyo ngo banirara mu baturage bakabata muri yombi ko bishakiye, nta mategeko akurikijwe, ari nako babakorera iyicarubozo. Muri Nigeria aho induru yabaye ndende kubera umuguverineri waburiye abanyamahanga babwira ko nihagira uwibeshya akivanga mu matora kwa gatandatu utaha ngo azahahurira n'uruva gusenya kuko azamurundarunda mu mufuka akamuhindura umuzigo akamusubiza iwabo. Ibi turabisoma mu binyamakuru byiganjemo ibyo muri Nigeria nka Vanguard, Daily Post, Premium Times n'ibindi byo hanze ya Nigeria, aho byandika ko guverineri wa leta ya Kaduna Nasir El-Rufai ari watanze imbuzi ku banyamahanga babwira ko bazivanga mu matora yabo bazasubira iwabo bari mu mifuka yabugenewe. Aha ngo yasubizaga bimwe mu bihugu by'ibihangange byagaragaje impungenge mu kwezi gushize z'uko guverinoma yahagaritse wari perezida w'urukiko rw'ikirenga kandi hasigaye igihe gitoya ngo ayo matora ya perezida be, ibyo bihugu bigasanga rero ngo bizahungabanya ubwigenge bw'ubutabera muri icyo gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Ni igisubizo cy'iminota 9 Rufai yabahaye abinyujije kuri televiziyo NTA yaho muri Nigeria, aho yavuze ko abirirwa bahamagarira abanyamahanga ngo bajye gutabara barushywa n'ubusa. Ati dutegereje kuzareba bazahirahira kuza kwivanga mu byacu kuko ndababwiza ukuri bazasubira batumva batabona twabazingazingiye mu mifuka. Nta muntu n'umwe twifuza ko aza kutwerekera uko tuyobora igihugu cyacu kandi twaramaze kubona ubwigenge.
ubwigenge. uyu mugabo Rufai asanzwe ari n'umuyoboke w'ishyaka APC All Progressives Congress Party rya Perezida Muhammadu Buhari, ishyaka riri ku butegetsi, nawe uzahatana rero muri ayo matora yo mu cyumweru gitaha. Ndavuga uyu Muhammadu Buhari akazaba ahanganye n'ibikomeye na Atiku Abubakar wigeze kuba vice perezida wa Nigeria. Abakandida bose hamwe bakaba barenga 30. Iryaguye ahandi havugwa amatora y'umukuru w'igihugu ni muri Senegal, aho mu byumweru bibiri biri imbere abaturage bazaba bitoranyiriza ugomba kubarangaza imbere mu bakandida 5 bari mu bandi jandanye, barimo na perezida ucyuye igihe Macky Sall. Ibinyamakuru birimo Jeune Afrique, Le Monde, Huffington Post, Dakar Actu, Le Figaro, Le Quotidien n'ibindi bitandukanye bikavuga ko umwuka utifashe neza, dore ko nka Abdoulaye Wade wayoboye iki gihugu cya Senegal kuva muri 2000 kugeza muri 2012 ahamagarira abambari be kutazitabira ayo matora, bakabikora batwika amakarita y'itora bafite. Wade w'imyaka 92 y'amavuko, murumva ko ashaje, yaramaze umwaka urenga adakoze ikirenge mu gihugu cye kuko yibera mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko ngo yiyemeje gutahuka muri ibi bihe kugira ngo arwanye yivuye inyuma Macky Sall wamusimbuye, ubakaba amushinja kuba yarabangamiye kandidatire y'umuhungu we Karim Wade binyuze mu kumuhamya ibyaha bya ruswa yita ibihimbano. Undi wangiwe guhatana ni Khalifa Sall wayoboraga umujyi wa Dakar, ari wo murwa mukuru wa Senegal. Nk'uko by'umwihariko byandikwa na Jeune Afrique, kubwe ndavuga kubw'uyu Abdoulaye Wade, ni byiza nuko ayo matora ataba kuko asanga afunze byo kurumye. Umukambwe Abdoulaye Wade hatijondanye ati nimuzitesha agaciro ngo muririrwa mujya mu matora yo ku ya 24 Gashyantare. Ndifuza ko abandi bakandida 4 bahanganye na Macky Sall bamenya ko yamaze gutangazwa ko yatsinze kera. Ati kera. Wade arakomeza avuga ko Macky Sall azi amajwi ye, akavuga ko ari 55% cyangwa se 65%. Ati none se ko mubizi ubwo muri ruhiriza iki mujya muri ayo matora? Umbaze nkubaze ese ko uyu mukambwe Wade afite intege zo kuburizamo amatora ntabe? Tubitega amaso ni ku ya 24 muri uku kwezi kwa Gashyantare. Tubihanze amaso. Reka dusubire muri Zimbabwe aho dusanga umukozi w'Imana wahanwe hazira kubeshya umukumbi wa Nyagasani ko afite umutuvura sida. Nibyo byandikwa n'ibi bitangazamakuru bya News 24, Newsday, The Zimbabwe Daily, Pindura na Bulawayo 24 News, aho bivuga ko Walter Magaya wafatwaga nk'umuhanuzi yaciwe amande y'amadolari y'Amerika 700 kubera uburiganya n'ubutekamutwe yakoreye abaturage biganjemo abayoboke be, ababeshya ko yavumbuye umuti avuguta mu byatsi ugakiza agakoko gatera sida hamwe n'izindi ndwara. Walter Magaya w'imyaka 35 y'amavuko akaba avugwaho kuba yarakoraga uwo muti nyuma akagurisha udupaki twawo abinyujije kuri murandasi hariyo internet. Uwo muti kandi ngo warakoshaga Xavera kuko yawugurishaga amadolari y'Amerika 1000, ni hafi 1,900 baze mu mafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari make pe. Ibyo kuvanga umurimo w'ubuhanuzi no kuvura indwara nka sida nibyo byamukururiye gutabwa muri yombi kuko rubanda yamutungiye agatoki polisi ihageze abanza kuzimanganya ibimenyetso, yafashe umuti we akawujugunya kwa ntawe utuma undi. Ukuvuga muri wese gusa byarangiye ahanwe kubera uburiganya n'ubutekamutwe bw'ubwesikoro. Magaya rero akaba hari umwe mu bavuga butumwa b'inzaduka kandi bakiri batoya bamenyekanye cyane mu bihe bibi by'ubukungu bwa Zimbabwe, akizeza abaturage ubukire n'imibereho myiza. Iyi nkuru ikanzura twibutsa kuzirikana ku ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo kangahe? Matayo 23 aho bagira bati n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka muri ibyo bihe by'iminsi ya nyuma kandi bazayobya benshi. Reka duhinire muri Tanzania Xavera, aho umugore umwe w'umudepite birumvikana yasabye ko haba igenzura ryo kureba niba abagenzi b'abagabo barakebwe cyangwa se basiramuye. Abo ni abagabo nyine babana mu nteko ishinga amategeko. Ivyo akaba yarabisabye ngo mu rwego rwo kugabanya ikwirakwizwa rya virusi itera sida, dore ko ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko kuba umuntu asiramuye bigabanya ibyago ho 60% byo kwandura virusi itera sida. Byandikwa n'ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Tanzania. Honorable Jacqueline Ngonyani niwe wabitangarije mu nteko ishinga amategeko ejo bundi kwa 4, aho yavuze ko abadepite bazasanga badakebwe bazabikorerwa byanze bikunze.
uyu madame Ngonyani cyangwa se Honorable Ngonyani yahise ashyigikirwa na mugenzi we Depite Joseph Selasini nawe wavuze ko igitekerezo nk'icyo kigeze gutangwa mu nteko ishinga amategeko ya Kenya kandi icyo gihe ngo ubugenzuzi bwarakozwe maze abagabo basanze badasiramuye bahita bakebwa. Nanone ariko ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru bya muri Tanzania bikavuga ko ibyo uyu Joseph Selasini yavuze ashyigikira Ngonyani ngo atari byo kuko ngo nta bugenzuzi bwigeze bukorerwa abadepite mu gihugu cya Kenya. Ngayo nguko ni mutwemere duhine